Ko ki mai anō ki te karare ki ngā take hapori i te tai rāwhiti I whakataetai atu a Ngāti Tūwharetoa ki a Ngāti Porou I te kēmu ki Orahi I ko tata ake nei. I tīmata tēnei kaupapa I te taurua manoru e te kau, hei whakapakari I ngā hononga kei wainganui I e nei iwi. O tira hei whakapakari hoki I o rātou pūkenga ki Orahi. Hioi, I te taunga o te puehu e karema, no Ngāti Porou, te kororia. Para huti ana te haereanga kai tākaro ki te papa tākaro o whakarua. He whakataetai ki Orahi, he whakataetai hoki mo te mana o te iwi. Tau mai a Ngāti Tūwharetoa ki roto o Ngāti Porou mo tēnei whakataetai ki Orahi. He kaupapa I tīmatahia I te tau 2002 te kau. E whitu ngā rauna kia tai ki ngā whiringa whaiti ki ngā whiringa toa. Ko tai mai a Ngāti Tūwharetoa ki te whakunga ki a mātou Ngāti Porou mo tēnei tākaro te ki Orahi. Ko tai mai ngā tīma e toru no Ngāti Tūwharetoa ko ngā under 16s, under 19s me ngā opens. E ai ki ngā kai whakahaere o ia tīma, tuatahi he kaupapa tēnei hei whakapakari I ngā hononga o ngā iwi e rua. Tuarua, hei whakapakari I ngā tīma ki Orahi. Nā te pakari me te taumata I kitea I te rangi nei, mārakerake hoki te kite, he pakanga nui kei te haere a tērā tau ki toa rahi. No tātou te maringa nui kia tau mai ki konei, kia whakatipu I te kēmu o te ki Orahi, anō hoki hei whakahono ki a tātou whanaunga Ngāti Porou, kia whakakotahi, kia pure I te kēmu, kia Māori ai. He tākaro e tipu ana I roto o Aotearoa, he tākaro e kai ngā kauana e te hunga rangatahi. Muia katoa whakarua ki ngā kai tākaro toa o te ki Orahi. He tākinai titiro, maharawa ngā tamariki raro I te tekau mā ono, nā reira he pai te kiti atu, kei te piki mai rātou I roto I tēnei o ngā hā kinakina. Engari, he rangi a tāhua, harikua katoa ngā tamariki ngā mokopuna, mātou ngā kai tautoko. Ia reanga he whakaongaonga, ia kēmu he mō huki. I ngā whiringa toa I kitea I ngā kai tākaro kōhure. Engari I te mutunga iho, ko tahi anake te tīma toa. I puta te ihu o Ngāti Porou I tēnei whakataetai whakahirahira. Darylene Rogers, mo te karere.